Selam aleykum. Millet телеканалының эфирінде хаберлер авто нәтижелері программасы. Студияда мен Айша Шулакова çalışам. Yarım saat içinde sizlerini авто devamında olup geçken Одессе вакааларынан tanış edecekmiz. Провокация яда Украинадaki сайлавлар müddetini dönüştürmekmi? Azaq denizde yüz bergen vaqaaqta maxsus levhamız. Zemanivi yaşayışqa uygun olmagan şaraitler. Ne için Akmezjit'nin bir kısmı aleda ışıksız kala? Çeyrek asırlık Beklev, Borçokra kasabasında bala bahçesi açıldı. Yanı Moissege Naciye Isayeva kıymet kesti. Her şeyini asfalt tübünde kaldırmak. Paytaxt sakinleri yollar tamiratının memnun değiller. Ölüm yolu, Nevbet'teki yol kazası Mamak koyu yanında yüz berdi. Bunun sebebi svetofornun yokluğudur. Meseleni muhbirlerimiz öğrene. Bu ve diğer haberler haqta bizim yayınımızda seyir etiniz. Bu hafta devamında en müzakere etilgen mevzulardan birisi Ukrayna denizcilerini Rusya sınırını kanunsuz şekilde geçmeleri oldu. Noyabr'ın 25'inde sabah iki tane küçük bron etilgen Berdyansk ve Nikopol adlı artilleriya katerleri ve Yanikapu dep adlandırılgan reyd bukseri Rusya'nın sınırını kanunsuz şekilde geçtiler. Rusya Federal Xavfsızlık Hizmetinin xadimleri Ukrayna'nın harbi deniz gemilerini toxtatmak için silah kullanmağa mecbur oldular. Bu vakalar haqta bizim levhamızda. Интернетте бұл видео авто башында пайда oldu. Rusya Qurov gemesinin taqımı Naval деген приемны қоланмаға мejbur oldu. Aveskar videoda gemilerinin ekipajları sınırcılarının toxtamaq talaplарына құлақ asmağanları ve xavflı manevralar becirgenleri көріне. Saat 7'de 3 Ukrayn gemisi 10 teşkilatının deniz hukukları boyunca 19. ve 21. konvensiyalarını bozup Rusya devlet sınırından geçtiler ve Rusya Federasyasının territorial denizinin vaqıtınca kapalı акваториясына кірділер. С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате в территориальных водах Российской Федерации в Черном море все три судна задержаны. Следует отметить, что украинской стороне известен порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды Российской Федерации и Керчи-Никальскому каналу. Этот порядок ранее уже использовался ими для осуществления мирного прохода. Украинада ise şu vaqt içinde Milli Xavfsızlık ve Müdafaa Şurası 60 sutkaga harbiy nizam көрсетілу vaqında karar aldı. Bu kararga Ukrayna prezidenti Petr Poroshenko qol tuttu. Azaq denizdeki Odesseni provokatsiya demege mumkindir. Poroshenko ise prezident saylavlarını başqa vaqtga sürmege tirishadi deb qayd etdi Vladimir Putin. Lekin kelajak kuni Ukrainadagi jang vaziyati 30 kunga ko'rsatildi. Рейтинг действующего президента, по-моему, находится где-то на 5-й строчке. У него есть шансы не войти даже во второй тур, и поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить. Сергей Аксенов qayd etkenine ko'ra jang vaziyatının ko'rsatilivi shuursizdir. O Kerch bo'g'azidagi provokatsiya artında Kiev rejimining chet el saytlari turganida emin olganini aytdi. Aksenov o'zining Facebook sahifasida Ukraina suvereniteti olmagan tashqi ta'sir altında bulungan ve xalqaro kerginlikni finallashtirmoq uchun qo'llanilgan bir davlatdir deb yozdi. Акт агрессии в сторону России, получить либо очередной транш от тех западных институций, в зависимости от которых находятся сегодня киевские власти. Это возможный случай достижения истинного замысла, провокация военного столкновения, получить прямой билет в НАТО. Bu fikrni Ukrayn denizchilari o'zlari de seslendirdilar. FSB xodimlarining suollariga uyken leytenant Andrey Drach, denizchi Sergey Tsibizov ve 3 rang kapitani Vladimir Lisavoy javob berdilar. Denizchilar xabar etganlariga ko'ra, Rossiya FSB idorasining sınırcılık xizmati davlat sinirini bozulgani haqda ularni tenbiyeladilar. Ammo Vladimir Lisavoy aytganina ko'ra, ular o'zlari to'xtamadilar. Осознавал, что действия группировки кораблей военно-морских сил Украины в Керченском проливе носят провокационный характер. Я, как должностное лицо, выполнял приказ и планировал осуществить переброску группировки кораблей из порта Одесса в порт Мариуполь. Нас предупреждала береговая охрана Российской Федерации, что мы нарушаем законодательство Российской Федерации. Неоднократно нам говорили, чтобы мы покинули территориальные воды Российской Федерации. При остановке на якорную стоянку
береговая охрана предупредила еще раз нас, что нужно покинуть территориальные воды Российской Федерации, выйти в 12-мильную зону и ожидать дальнейших решений по нашего прохождения через Керченскую протоку. ВМС гемилері сияқыланды векеричке yol анылдылар. Оларның бортында ФСБ қадимлері 24 данетче шыт силяве боеприпас таптылар. Яғни Русияге бақан Қырымға келмек үшін Украина пек яқшы азырланды. Алынған силе арасында 30 мм тюфеклер, гранатомет, автомат ве пулемет да бар еді. Корабль военно-морских сил не может быть задержан. Задерживают там какие-нибудь там филюги браконьерские, но не военные корабли. Военный корабль, он потому является военным, что он выполняет задачу. Если кто-то мешает ему выполнить задачу, он должен этому противодействовать. В данном случае героизма не вышло. То есть, оказавшись перед лицом опасности, украинские моряки просто-напросто дружно подняли руки. Ну, кто поднял руки, кто там спрятался, так говорят, там в каютах заперся. Но в целом это было банальное, позорное поведение. Салы күні керіч денізшілері енді Ахмеджет шерінен Киев район махкемесіне кетірілділер. Анда оларға жаза сечілді. Салы күні ilk 24 денізшіні махкеме еттілер. Чаршымбе күні есе қалған 9 денізшіге жаза тәнледілер. Қалған 3 инсанға есе керіч хастаханесінде үкімлері чықарылды. Жұма ақшамы есе олар хастаханеден чықтылар. Жұма күні Москва СИЗОсына yollandылар. Денізшілерінің эпосыны 2 айға тевқыф еттілер. Заслушав участников процесса и исследовав представленные материалы, суд считает, что ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Будзика обоснованно и подлежит удовлетворению. Украина өз провокациясының башқа девлетлерден Русияге қаршы кескен әрекет yapmalarını талап етті. Меселя яны санкцияларны көрсетмелерін істеді. Ғарп есе бұл талапларға құлаққа асмады. Бұндан соң Украинаның ВМС рибері Игорь Воронченко Киев Түркияден Русия үшін Босфор лиманының қапатмасыны талап етежегіні білдірді. Чоқыс экспертлер қайдеткенлеріне көре Түркия Жұмхуриеті бойлы адым yapmaz. Это невозможно, к сожалению, для украинских националистов, потому что есть конвенция Монтрё 1936 года, которая определяет свободный режим прохода проливов Босфора и Дарданелла. И, разумеется, никакие желания нынешних властей в Киеве не могут привести к таким результатам, как и, может быть, хотелось бы. Провокация себебінден бұл авта Қырмыстонден америкалы ұшақлар разведчиклер кечті. Ләкин бұл жұма ақшамы ярмадамыздың көкі толысынен қапатылды. Украинаның сынырындан яқын ерде, яғни Джанкойде, Русиялы арбилері С-400 зенит ракета комплексіні ерлештірділер. Қырым сакинлері өз айтларына рат олмалары мүмкінлер. Шымды вазиет незарет алтында болуна. Виафтанын башқа хаберлеріне кечеміз. Қырым татарларының бүтін медени мирас объектлері кануннен қорчаланмақ кереклер. Буақта матбуат конференциясы девамында Русия Федерациясы Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбек білдірді. Медениет ве тарих абиделерінің сақлануы ве реставрациясы бүгін акиметінің диққатында болуна. Бұл мақсатларға федераль бюджеттен пара айрыла. Тafsilatlыча Невбеттеки левхамызда. 2014 сенесіне қадар Қырым татарларының медени абиделері Украина кимиетінің итибарына лайық деп сайылмай еді. Олар елларчы сайыпсыз ве бақылмаған қала еді. Егер бірде-бір ишлер кечірілсе біле, қаба хаталарынан япыла еді. Меселя, Бақчасарайдаки зінчірлі медресе мында тап Украин дәвірінде реставрацион деп адландырылған ишлер кечірілген еді. Топесі жамеле қапатылды ве конденсат енді анда шығып күтмей içinde қала ve bu nemlengeni için elbette ki bina zarar görüyor. Ona gayrimenkili Girayhan türbesinin de topesi anda böyle kubbe şekilde degiledi. O restorasyon yapılganda 14. yıldan evvel o değiştirildi. Evet böyle kültür obyektlerinin sıfatını, korunuşunu değiştirecek şekilde iş alıp barmak olmaz katiyen. Шымды Қырым мұсылманларының дини идаресі акимиетінен бірлікте зінчірлі медресені Милли Герай дүрбесіні ве да Исмаил Гаспринский тарафындан құрдырылған яны медресе бинасыны муфтиятының мүлкиетіне керек қайтарылмасы üzerinde çalışалар. Егер bu абиделер қайтарылса, олардың аутентик қияфетіні сақлап қалмақтан ғайры биналарының вазифелеріні де жанландырмаға имкан олacak.
Украина вақытында мемори дегерліклерге қаршы кечірілген варвар давранмалар Хансарайға да тәсір етті. Бүгінгі күнде реставраторлар хаталарны түзеттелер. Қырым Русия еркеніне қошылған сон дүнияда Қырым татар сарай меморжилықтың екені әбедесіні құртырмаға керек олды. Иқылуға қаршы ве реставрацион ишлер бежерілді. Мұнда кечірілген әрекетлер иштің тек башыдыр. В пятилетнем плане у нас предполагается порядка 1,5 миллиардов для того, чтобы привести его в порядок. Опять же, нужно отметить, что много лет ничего не происходило, ничего не делалось с объектом, он не реставрировался, приходил в упадок. Сейчас разрабатывается проектная документация, комплексная реставрация. Украина дәвірінде медени мирас объектлері қанунлаштырылмай әділер. Енді олар эпосы бюджет паралары ярдымынен ресмилештірілежек. Дини объектлер Қырым муфтиятына кечірілежек. Шымды енді орта асырлық мұсылман мезарлықлары вязис ерлер бойынша нәтижелер бар. Ахмешіті Калга Султан сарайының территориясында есе қазма ішлер алып барыла. Я надеюсь, этот объект будет внесен в реестр памятников культурного наследия. Вот данная территория, данный объект будет защищен с точки зрения законов, и никогда рука застройщика не поднимется, так как мы сделали все с точки зрения законодательства, чтобы сохранить этот памятник культурного наследия. После второго этапа археологических изысканий, возможно, будет принято решение в зависимости от находок о музификации данного объекта. Қырым акимиеті дини yolbaşçılar, cemaatçılar Rusiya Federatsiyasının kanunlarına binaen Kırım Tatarlarının medeni ve tarihi mirasını saklamak ve korçalamak için her şeyini yapacaklar. Bu tek kadimi abidelerge ait değil, yanı kurulgan obyektlerge de dikkat ayrıla. Bu en evvela Ahmetşit'te tıklengen Cuma camidir. O hakikaten Kırım'ın yaraşığı olacak. Ayşe Şulakova, Ervin Emiraliyev, Millet için. Борчоқрақ қасабасының 260-тан зияда кенчелеріне яны ел арфесінде бұйық бақшыш етілді. Оларға яны балабақчасы açıldı. Лучик адлы балабақчасы модуль шекілде құрылғандыр. Кечелері бұл мектептен евелкі тербие мөйсесі өзінің бірінші зияретчілеріні қабыл етті. Мұнда балаларға тербие бермек үшін ер шей бар. Наджия Исаева яны мөйсені бақып чықты ве өз тесуратларнен бізнен пайлашты. Мемлекетіміздің келешегі бұл балаларнен бағлыдыр. Бүгін олардың парлақ чықшыларының байрам мұйты яратылды. Велбучик адлы яны балабақчасы өз қапыларына açtı. Бұл балабақчасы керчектен де çok beklenirgen oldu. Onun için bu komfortlu muzikal salonda çok insan toplandı. Musafirler arasında hem hakimiyet vekilleri, hem ana babalar, hem de kenceler бар еді. Диляра Сейдаметова çok балалы ана. Оның айтқанларына көре евеллері балалар Слоненок адлы бала бақчасына қатынайдылар. О есе евден 3 километр ұзақлықта ерлеше, 3 баланен бұл yolunu keçmek ağır işеді. Яны бала бақчасы пейда olmasının bu mesele çözüldü. Я очень рада, что у нас такой садик оборудованный, очень замечательно, очень близко. Я этому очень рада. Вот будем ходить сюда, 2 детей у меня. А в дальнейшем вот еще один ребеночек будет сюда ходить. Микрорайонның да бір сакины Севиля Шабанова çok yıllar devamında başka балабақчаларында ер бекледі. Она ер yok деп жауап береділер. Енді яш ананың қуанчы yüreğine сығмай. Нам 4 года, 2 месяца. Вот мы попали в садик. Пришли сегодня на открытие, нам очень понравилось. Вот нашла такие карточки, сидит, играет, теперь не хочет уходить домой. Очень рады мы, что наконец-то открылся наш садик. Мы так ждали, что наши дети будут ходить в сад, развиваться, общаться. Бала бақчасы 260 баланы сығдырacak. Эпсі одалар ярық ве кеныш. Құрылғанда эпсі қайдилер ве нормативлерге диққат айрылды. Балалар үшін онайтлы ве қынтавлы одалар яратылды. Кенжелер үшін керекли ер шей бар. Музыкаль ве спортив салонлар, бала мебелі, мантықлы инкишаф етірежі көшелер ве да çoxtan çok мерақлы шейлер. Bu бақча құрылмасы 2017 senesi başlanған еді. Оны 44 санлы мектеп янында федераль мақсатлы программа çerçevesinde тікледілер. Кишлерінің кетешатының незарет өтірівінде Қырым Девлетлер Мунасибетлер Ара комитетінің рейсі Ленур Абдураманов кураторлық етті. Владимир Константинов қайдеткеніне көре, бұл мұйым вақая емде тек Борчоқрақ қасабасы үшін дегіл, бұтын регион үшін. Чүнки оның açылуы Ахмежитінің бала бақчаларына тізілген небетлеріні баяғы эксілтежек. Что должен видеть ребенок, находясь в этом садике? Он видит будущее России. Он не должен
жить в ободранных стенах, не соответствующих стандарту санузлах. И с детства это видеть. Он должен видеть будущую Россию и понимать, что такая только она может быть. Бала бақшаларына невбетлер мәселесі тек Қырым Русия еркеанына кірген сон чезіліп башлады. Қырымда бұл мақсатларға 1 миллиард рубледен зияде пара айырылды. Ахмеджитте бұл елінің соңына да 5 яны модуль бала бақшасы açılacak. Олар Победа жадесінде Тарабукина, Маршала Жукова ве Ростовска соқықларында ерлешecek. Олар Победа жадесінде Тарабукина, Маршала Жукова ве Ростовска соқықларында ерлешecek. Надия Исаева, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Ахмеджетте yol işlerinin planları gayırdan bakılacak. Denişmeler ava bozuluğundan bağlı. Lakin yanı grafik müddetlerge hiç de tesir etmeyecek. Bu haqta Kırım yol başçısının konuşup vakitinde vice-premier Nazir Yuriy Gatsenyuk tarif etti. Paytaxtımızın yollarında da nasıl denişmeler beklenilgeni haqta nevbetteki levhamızda ser etiniz. Kırım paytaxtının 16 yol obyektinde miqyaslı rekonstruksiya ve yollarının tamiratı devam etmekte. Bu işlerge 1,5 milyard ruble ayrıldı. Козлова ve Sevastopolska yol çaprazında endi gaz ve su fağlarının rekonstruksiyası yekünlendi. Tış hizmetçileri işlerini vakitinde bitirdiler. Endi tamir işleri tezleşmek gerek, dep düşüne monitoring grupasının vekilleri. Bu yerde koşma yolaq peyda olgan son tıkanıklar olmamak gerek. Lakin şimdiki vakitte bu aktual meselelerinden biri dep sayla. Bir şey değil, dayanarmız. Son ise yollar yaxşı olur. Eminim ki bu apokalipsten son yengilce olur. Bu tamir işlerinin hepsi bezdirdi. Evvelki gibi halsa güzelce olur edi. Yollarının tamir işleri Cumhuriyet Hakimiyeti'nin nezareti altında buluna. Maxsus monitoring grupası gece kunduz çalışa. Onların işini ava keder etmey. İşler müddetinde yekünlenecek. Dekabrın sonunda obyektler tapşırılacak. С 1 по 4 декабря там обещает хорошие погодные условия. Я думаю, что мы наводим эти объемы. Тщательное внимание будет именно уделяться качеству дорог. Sovetskiy meydanından Kuybышева bazarınaca yolunun daha doğrusu kaldırımlarının tamiratı yaxşı becerilmedi. Ahmedşit sakinleri açuvlana. Piyadeler için yollar daha ziyade yaramay oldu. Да ужасно, разве это можно? Дешетлі, hiçbir vakit böyle göller olmaydı. Şimdi ise kaldırımlar yapıldı. Yer çukur, her şey suğa doldu, buzladı. Yoldan aylanıp geçmek gerek. Воду по проезжей части. Yer plitka ile toşelise yaxşı olur edi. Böyle ise bir şey anlaşılmay. Su hayda akacak. Çoxusu arıqlar kapaldı. Yapısı noksanlıklarını kurucular öz paralarına doğurtacaklar. Büdjetten bu işlerge 1 kopek bile ayrılmayacak. Kırım'ın yol başçısı Sergey Aksyonov yakın vakitte dış hizmetçilerinin yapılgan anlaşmalar başkattan tizilecek de bildirdi. Хотят рисковать, пусть рискуют. Я уверен, что хватит возможностей для того, чтобы заставить их выполнить взятые перед государством обязательства. Endiden son insafsız dış hizmetçileri черный список dep adlandırılgan cedvelge körsetilecekler. İleride olar Kırım'da iş tapıp olamazlar. Ayşe Şulakova, Akim Bekirov, Millet için. 18. asırdaki kıbı ayat, Puls ve Şelf bakça masivlerinde yaşagan 50 koranta bir haftadan berli ışıksız oturalar. İnsanlar soğukta kaldılar. Ne televizor bakmağa ne de aş pişirmege imkanları var. Böyle kıbı vaziyet dağmamak ve vasiyet masivlerinde de peyda oldu. 10.000 insan gün ateş yakıp ocakta aş pişirmege mecbur. Ahmedşit rayon memuriyetinde bu meseleni çözmek vade ettiler. Vaziyetini muhbirimiz Sabriye Alimova öğrendi. Нам холодно, нету света. Evde bile olar kurtkalarda ve şapkelerde oturalar. Ama episi bir uşuylar ve hastalanalar. Böyle kuş soğuğunda ışıksız bir hafta oturmak sağlık için sınavdır. Sıcak su almaknen ve aş pişirmeknen komşular yardım eteler. Hatta bir yaşlık bala için aş pişirmek akıkı karamanlık dep sayıla. Вот каждое утро начинается у нас вот так. Топим печку, вот она уже, кстати, потухает немножко. Особо и не греет. На этом котле кушать не приготовим. Дети полуголодные. İnsanlar paytaxtımızga yakın yaşaylar, lakin adi turmuş şaraitleri yok. Beli olğanı gibi problemler transformatornen bağlı. Uçqa sapağa bir elektropodstansiya, buruçu yok, Puls ve Şelf masivleridir. İnsanların sayısı artqanı ve kuş soğukları kelgeni sebebinden elektrik ağlarına da ziyade kerginlik düşü. Neticede tek rüçü yok ışıqnen temin etilgen ola. Это надо к Кремэнерго обращаться.
трансформация изначально, а потом, если нет трансформатора, то нужно писать заявление, чтобы получить техническое условие. Понимаете, вот. Техническое условие они получают, и они собирают деньги и ставят себе трансформатор, и ни от кого не зависит. İnsanlar Крымэнерго идаресинен doğrudan-doğru anlaşma tüzülgen son ışık проблемасы çözülür ve her bir korantada yarıq olur деп umut eteler. Просто со светом играются. Если 2 часа нет света, час дают, 10 минут дают, полчаса не дают. Это что такое? Строгановка kasabasında da aynı ışık ile problem. Mında 10.000 insan yaşaylar. Yerli sakinler pek açuvlanalar. Çünkü böyle problema çok yıldan beri tekrarlana. Dilever Ditanov'nun tarif etkenine göre rayon gaznen teminlenmegen. Onun için her şey ışıknen bağlı. Onun kızadnalar, aş pişireler, su kaynatalar. Kış mevsiminde ise ışıklar sık söndürüle. Onun için adamlar arabalarının akkumulyatorlarını kullanalar. Вот мы сейчас в данный момент спасаемся вот такими вот приборами, преобразователями напряжения. Снимаем с машин аккумуляторы и вынуждены отапливать помещение вот такими вот приборами. Bugünkü günde Kubanskaya sokağından Kamenka kasabasınaca yanı kabel hattı çekilüvü boyunca işler becerile. Bu hattının yardımıyla Kamenka ve diğer kasabalarını ışıknen teminlenmeye imkan olacak. Данные работы будут продолжены еще на этой неделе, прогнозно до четверга. После завершения данных работ в микрорайонах Васиет и Мамах отключение электричества прекратится. Yani elektrik ağı tek Stroganovka transformatorunun işini değil de diğer ışık stansiyalarının işini yengilleştirilecek. Daha biraz beklemeye gerek. Bizim muhbirlerimiz bu işlerinin geçişatını gözetecekler. Sabriye Alimova, Ayşe Şulakova, Dmitri Nizavoy, haberler hafta neticeleri için. Çarşamba günü Yalta aylanma yolunun Mamak köyüne yakın yerinde meşgul yol kazası yüz verdi. Gurzuvska sokağına düşkende BMW arabasının aydavcısı maşinasını idare etip olamadı ve karşı yolga çıktı. Neticede iki arabağa kelip uruldu. Elak olganlar olmadı. Mamak köyünün sakinleri böyle kazalarga endi çoktan alışkanlar. Yolunun kaflı kısmında olar svetofor yerleştirmege talap eteler. Tafsilatlıca nevbetteki levhamızda. Bu kaza bugün sabah yüz berdi. Çastımızga elak olganlar yok. Tek BMW maşinasının aydavcısı zarar gördü. Mamak koyunun sakinleri yol kazası Gurzuvska sokağının enişinde olganına kuvanalar. Çünkü kasabaga yakın yerde olsaydı elak olganlar olur edi. İnsanlar bu yerde çok yol geçiler. Как русская рулетка. Выехал, не выйдешь. Успеешь, не успеешь. Завернешь, не завернешь. Tıkanıklar, kazalar, yaralanganlar. Yolun bu kısmını aydavcılar ölüm çatışması dep adlaylar. Bunun da sebebi eki uçfenerler olmaganının bağlı. Bu yerde olgan yol nakliye kazalarının foto ve videoları ile internet dolu. Onların çoğusu insanlar ölümü ile bitti. Aydavcılar uçfenerler yok. Kasabadan sol tarafga burulganda aydavcı süratini arttırması için yer yok dep açıklanalar. Сразу ты должен выходить на вторую полосу, левый ряд на скоростной. Это как вариант очень опасно, потому что здесь машины движутся, смотрите, какой скоростью. Все равно 60-70 тонн, а я должен выйти на этот скоростной левый ряд. Полосы разгона нету. Это самое такое. Здесь просто и разметка напрашивается правильная, и светофор обязателен. Эшев Сабитов айтқанына көре uçfenerler olmağаны себебінден bu yerde büyük tıkınık tizile. Bir adamны keçirmek için birçok araba tıkanığı peyda ola. А я еду, большегрузный автомобиль, он же не будет ехать 20 км в час или 10 км в час, все время думая, сейчас там выскочит или машина, или будет выходить пешеход, или ребенок будет перебегать дорогу, и экстренно тормозить. А так, если он видит, что вот у меня, например, есть там 20-30 секунд запаса, я спокойно проскакиваю перекресток и иду, не останавливаясь. Nihayet Akimiyet Mamak koyunda yaşagan sakinlerinin çoktan çok müracaatlarını eşitti. Kırım Cumhuriyeti Araba Yollar Hizmetinin mütehassısları mesele nizaret etile ve tez vakıta çizileceginde işandıralar. Вопрос находится на контроле. Значит, дали поручение подрядной организации Крымавтодор закупить материалы и установить данный светофор. Соответственно, значит, план выполнения работ это декабрь текущего года. Şimdilik ise Mamak koyunun sakinleri yolda muqayt olmak gerekler. Çünkü dikkatsizlik neticesinde dehşetli kazalar olması mümkün. Bu hafta Kırım'a kış geldi. Yarımadamızın yollarındaki vaziyetini MЧS xadimleri nezaret eteler. Kurtarıcılar aytkanına göre, şimdi Cumhuriyetinin alı stabil. Fevkulade vaziyetler peyda olmadı. Yardım soraganlar yok.
Беледейлер арасындаки yollar незарет етіле. Нақлиет әрекетіне бір шейкедер етмей, тақынықлар yok. Ağır техника nevbetçilik eti. Rusiyanın fevkulade vaziyetler hizmetinde ava araretinin denişmelerini kozeteler. Parom keçitinin işine büyük dikkat ayrıla. Kırım köpüründen keçken aydavcılarga rahatsızlanmağa sebep yok. Krasnodar civarında ve Adıgeya Cumhuriyetinde yol hizmetleri da ziyade çalışıp başladılar. Rezerv техника işke hazır. Yol hizmetçileri endi kum ve buzga karşı malzemelerini hazırladılar. В связи с ухудшением погодных условий на территории Республики Крым за прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций и происшествий не зафиксировано. Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым в составе оперативных мобильных групп постоянно мониторят ситуацию на автодорогах полуострова, на Ангарском и Грушевском перевале. Также на этих перевалах дежурит тяжелая техника Крымавтодора, которая посыпает сыпучим материалом дорогу в случае необходимости. Также хочется напомнить жителям и гостям полуострова, что пик неблагоприятных погодных условий приходится на 30 ноября. Так что берегите себя, своих близких, не забывайте пользоваться элементарными правилами безопасности на автодорогах. Parlak, renkli ve aynı zamanda öğretici bir neşir. Hidayet serlevasını taşıgan İçtimai Dini gazeta o 25 yılını kaydeti. Hidayet, Kırım Tatarlarının vatanı Kırım'a avdet olganlarından son basılıp başlagan ilk dini neşirdir. Şu zaman içinde bu gazeta Kırım Müslümanlar Dini İdaresi'nin işini aydınlatıp, Kırım Tatar halkı ve Müslümanlar hakkında tarif etken bir menba oldu. Tafsilatlıca Muhammed Zikiriyev'nin levhasında. Мерахлы öğretici ve pek faydalı bu sözler Hidayet gazetası hakkında neşrinin sayflarında sonki haberler, merahlı vakıyalar ve teologik materyallar basıla. Muariyetini yübileyinin hayırlamak için yazıcılar, muhbirler, cemaat erbapları ve muftiyatının hadimleri toplandılar. Hidayet gazetası birinci numarası 1993 senesi çıktı. O vakit bu haralı beyaz neşir edi. Onun tirajı 3000 nuqtası teşkil etiydi. Bugünkü ise bu renkli neşirdir ve onun basılma miqdarı 3 kerege arttı. Gazetelerimiz, kitaplarımız varsa hepsi aynı. Onu yaşatmak için biz yaşadığımız süreççe biz onları okumamız, yazmamız, çıkarmamız gerekir. Başka türlü İsteğimiz 100.000 olsun, gazetemizi 100.000'e çıkarayım sayısına, 200.000'e çıkarayım, bütün milletimizin, herkesin ocağına gelsin, herkes okusun diye isteğimiz var. İnşallah o da olur. Merasim çerçevesinde sergi geçirildi. Anda Hidayet gazetasının arxivinden fotoresimler de gösterildi. Musafirler o günde balıkçılar çıkışta bulundular. Suriye Bayırova Hidayet adlı yerini icra etti. Onun müzika müellifi İmam Raim Gafarov oldu. Hidayet gazetası bu pek meraklı ve gerek bir gazete. Onu okuganda içinde pek güzel şeyler hissedesin. Gazeta din hakkında belli Müslümanlar ve kurulgan camiler muvaffakiyetler ve birlik hakkında malumat verir. Bu işte mutahassıslar takımı ve İslam dini hocaları çalışır. Bütün dünyanın informasyonu asırda yaşayımız. Bütün dünyanın dijital muhitke geçkenini düşünsek, sifravoy muhitke geçkenini düşünsek, bizim gazetamızın da daha aktif olarak, sifravoy olarak internette yayılmaya, internette daha geniş şekilde çalışmaya niyetlerimiz var. Hidayet gazetası Kırım Tatar ve Rus dilinde basıla. Onun tirajı 10.000 nusxadır. Neşrinin vazifesi Kırım'da İslam dinini gayrıdan teklemek ve inkişaf etmektir. Muhammed Zikiriyev ve Magomed Nesturov, Millet Telekanalı. Kırım'da hafta boyu geçti. Bizim haberlerimizni kaçırmanız. Hayırlı akşamlar. Rahatlık günleriniz iyilik mühitinde geçsin.